Alumni datang bawa jangan kayak punya ilmu. Gak peduli bapak lo jabatan apa lo cuma skill isu. Bilang alumni terpercaya padahal itu palsu. Kalau gua jadi lo udah pasti gua malu. Berharap kembali dia sambutku sepuh. Gak usah banyak gayamu kalau gua kasih peju. Mau kasih nasihat sorry kagak perlu. Orang capek-capek kerja kok lo yang ngaku. Terus kenapa kalau lo berumur bukannya meninggal lo masuk kubur. Sini ada masalah gak usah ikut campur. Lo masih di bawah kaki gak usah sengatur. Kayak si Yolandra orangnya insecure. Gak dia apa-apain orangnya sudah gugur. Lo bawa sangkatan mending gua mundur. Buat apa ladenin orang yang nganggur. Lia Junior minta salim kata gua mah lu norak. Buat apa gua tunduk kalau lo orangnya rusak. Datang kesini lagi katanya bikin ombak. Kalau ada acara lu tuh kagak diajak. Setiap alumni datang selalu ada drama. Gara-gara dia daftar adanya yang manja. Dia bilang gak apa-apa abang di sini raja. Padahal hobinya colin sambil ngeganja. Hadir pas sudah lulus apa yang mau dibangga. Bacotnya perjuangan dasar SDM rendah. Simpan cerita bullshit lulus cuma kebelet nikah. Bukannya cari kerja nih orang malah cari muka. Badan lu gendut banget sebesar gaban. Gak usah heran kalau korkom dia pasti beban. Gak cocok naik motor mending naik delman. Kalau gua lihat dia gua bilang gendut sialan. Soal benci alumni gua paling depan. Dengar cerita sampah tuh lagi sore gak mempan. Gak ngatain alumni ih mana tahan. Barang haus ya minum dia malah haus pujian. Gak ada yang benar semuanya gila hormat. Seolah-olah mereka punya bakat. Oh ya mereka bisa jilat pantat. Biar terlihat kerja so-soan rapat. Otak lu dangkal gak perlu debat. Nawarin organisasi sorry gak minat. Gak perlu ragu-ragu langsung gua sikat. Sistem kerja alumni terlihat si cacat. Junior minta salim kata gua mah lu norak. Buat apa gua tunduk kalau lo orangnya rusak. Datang kesini lagi katanya bikin ombak. Kalau ada acara lu tuh kagak diajak. Karena di sana Vian gak ada di kalender. Gak peduli itu siapa gua libas sama gender. Kalau lihat muka lo bawaan pengen galer. Mau terlihat galak biasanya undertaker. Speed lo kagak cocok kayak bocah habis ngamer. Jangan masuk polisi kalau lo kagak pinter. Lihat orang dikit push up emang dasar lo caper. Cuma punya piagam seminar buat apa pamer. Mau ngomong apalagi gua sudah hafal. Ngomongnya tinggi lo cuma pabrik gagal. Kalau mau walk out silakan saran tai lo. Semuanya bikin gua mual. Statement sampah lo buang semuanya gak masuk akal. Gua ngelak lagi omongan lo semuanya ngasal. Setiap alumni datang semuanya ngayal. Padahal kenyataannya kagak ada yang kenal. Lia Junior minta salim kata gua mah lu norak. Memang ngentot, emang babi, emang bangsat.